Denge gel, Denge Kurdistan'ı. رادیو دنگ گلدن باشکدارین هجای اروپین مجدار 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 14:15 لامده 16:15 برگودارین هجا برنامه هنر برنامه که دیروکا چاند و هجا هلبست و سترانن ایرود برنامه ده خباتن تف چانده و هر و خباتن هنری که هفته در باسوی در کتن پیش با کور باشور روژاوا و روشلات امی بوره پار ببکن هوجی دکارم بریا تلفن باشتاری برنامه هنری ببن جبو پیوندیم به واتساپ و تلگرام 003246366564 تلفن اندستان 003253415718 003253415717 رادیو دنگ گل دوشان دیجیتال جبو وری وب سته denge-gel.org یوتیوب تلگرام رادیو دنگ گل اینستاگرام توییتر ایکس دنگ گل 2022 فیسبوک رادیو دنگ گل دنگ ویا برنامه هنر دست بدیکن Roma'yı bu biranla nagihan Akarsel Festival hatlı darxıstinli paytaxta İtalya Roma'yı festivala dengen arkayık hatlı darxıstin festival komite jinolojiya İtalya'ya Red Kurdistan navenda ararat bu. Ve peşenktiya Roma u tevgerajinen kurta Avrupa'ya le tiyatra 1900 Kursilon u Monis hatır darxistin çalakej bu birana endamın avenda lekonin rojnameger u jinolojiya nagihan Akarsel ku çare jotme 2022 de li bajar Süleymaniye başlığı Kurdistan jali devleta Türka faşist ve hatı bu katilkirin hatı darxistin. De festivala ku gelek kez le amade bunde de çarşoya kampanya jinagihan Akarsel're adalet panelek hatı darxistin. De panele de deklarasyona 35 akademisyen niviskar aktivist u feminist enjin em peşkili dan kampanya jihat xoendin. Da xuyane de bankla devleta Türkat girin ku kujer nagihan Akarsel bedarzandun hemberi erişeli serjinan hestiyar be. Beşin jenivise nagihan Akarsel en ku be zamane İtali hatine vergerandın hatın خوندن به چالاکی ده بروشور نصر جانا ناگیان آکارسل هاتن بلاف کرن و داناسینا پرتوخانه جنین کرد هاته کرن. دبه شادویمین امهری جانه ده کومنجن en müzik ederketen serdike و strane خوی گوتن. فستیوال به پرفورمانسا دانسه یا سارا دسالوو و امانوال ویتال بداوی بو. Tevgera çandu hünere ya tev çande banklı kurdenli Avrupa'ya kirku birhe serhildane beştari meşe bibin konağa düyemina penga ve jire rapora azadi bıçalakin ciherenk dudome. Her idavi şestu ne xaletkire Nobel'e bişandına nameyen azadiya rebera poxestin. Nahaji kurdu dosten xo hazırya çalakin u diken. Şazdih müjdari veli bajare Almanya Köln'e meşhur mitingeke navendi beli darxistin. Tevgera çandu hünere ya tev çande tekildari meşali Köln'e daxuyaniyek da. Da xuyani de vahat kutun tevgera azadiya Kurdistan'ı bir peşenkar eberapo her geliye kadara diru kedu herine gere Kurd bi tekoşina xwe nehiş devleta Türk ve hevkarên ve bigihijin armancı xwe sekna fedaye nemir Asya Ali û Rojger Helin carekedin riya tekoşina rast nişanî meda Naha em di qonağa duyemîn a pêngava ji rêberapora azadî de ne. Fikr û ramanên wî li her derê belav bûne û ji bo civakên bindest bûne hêviya azadiyê. Li çaraliyên Kurdistanê û derveyî welayet Kurd dostên xwe seferber bûne.
Azadiya fîzîkiya rêbera Erkame Serekeye wek tevçand Awropa em bank li hemû hunermend û gelê xwe yên welat parêz dikin, 16 mijdarê hemû xebatên xwe rawastînin, bi rihê seferberiyê beşdarên meş û mîtînga li bajarê Almanya Kölûnê bibin. Belgodarên li navçeya Lovalansk-Sandraskaya ya herema Stavropet ya Rusyayê cejna yekîtiya Netewêyan hat darxistin. Otonomiya Federal a Kurd ya li vê herêmê jî beşdarî festîvalan bû. Bernameya pîrozbahiyê bi axaftinên nûnerên Netewêyan dest pê kir û piştî jî hunermendan stran û awazên xwe pêşkêş kirin. Li ser navê Kurdên li herêma navborî Koma Govendê ya bi navê Kulîlkên Rojê û Dengbêj Albîna Lezgiyeva derketin serdikeyê Govend û stranên bi Kurdî pêşkêş kirin. Her wa hunermendên Kurd bi germahî hatin pêşwazî kirin. Serokê Otonomiya Kurdên li Stavropol Hüseyin Çerkez Axmedov li çarçoveya ket û hunera Kurdiya di nava Yekîtiya Netewên Federasyona Rusyayê de hate xelat kirin. На районном фестивале национальных культур «Единство во имя России». Этот праздник связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Belgodarên ja îro mêrîcana şanoya ya jinan li Amedê dest pê dike ji lîstikvanên şanoya bajarê Amedê Zeycan Ateş hemû jin ve xwendin mîrîcanê. لیستکی کو بین روز شانوی دبلیزن جی همین لیستکی جنانه جان کاریتی ج استانبول هیل İzmir'e به ج روشلاته جی اوید لیستک بین ج باشو جی اد لیستک بین او ج آمده جی ام بلیسی یعنی توی هم نه لیستک نه işte اوی روز پنجه ام ودکن بلیسکا خو چلاکی ماله میبکن o da hem ayıcı خلاص بده Pranî jî li ser mafê jinan, ser psikolojik jinan çiye jiyanê da yani hemen vê jin hemî lîstik ser mijarê jina dimeşe. Yani aslında pêdivî li kadê hunerê da jî hewcetî bi tiştê em divê jin xweserî heye. Wek lîstikê jina yani wîsakî ve jî mesela derhênerê me jin e. Em hemî yani hem alî teknîkî de jî dixebitin, alî lîstikvaniyê jî dixebitin yani hemîyê de em hemî jin qadê da خودین زمان یعنی خو نشان دادن کار خود ماشینن وقت فستیوال شانوی چه دیگن شو همی یعنی genel ویژنیا برفرتی ام شانوی چه دیگن اماش bu جناجی حوجتی که هبو yani جوی بونه ما دا پیش بریه خو شو به جنارا بنگه کی هیه Li paytexta Avusturya Viyanayê di navbera heft û dihê mijdarê de dehemîn rojên fîlmên Kurd serçavan wê bê li derxistin. Di çarçoya rojên fîlman de li sînemaya Votiv a Viyanayê çardemîn fîlmên dirêj, belge fîlm û kurtefîlm tên pêşandan.
Filma destpêkê rojên filman di filma Rojbaş be. Filmê Rojbaş balê dikişine ser zextên ku komek şanogerên Kurd ên şanoya ku piştî 25 salan li navenda çanda Mezopotamyê Jinûvê li ser sahneya lîstîka xwe ya Kurdî li darxistiye. Film diyar dike ku di nava 25 salên dawî de ji êrişên qirker ên dewleta Tirka faşîst ên li ser huner û zimanê Kurdî tiştek neguheriye. Filmên böğürtlen zamanı berbû, gava şitil mezin dibin. Sîeger, Sêyn û cîran ku beşek ji têkoşîna gerleyên azadiya Kurdistanê ve dibêjin jî dê di festîvalê de benîşandan. Kurtefîlma Çarx ku êrişên dewleta Tirka faşîst ên li dijî zarokên ku di salên 1990 de li Amêdê rojnameya Özgür Ülke belav dikirin ve dibêje ve di festîvalê de jî benîşandan. Di festîvalê de her wiha kurtefîlmên Gola Sinan, Recort, Stêrkên li ser xetê û belgefîlmên Xewn, Hêza, Jinwar, Gotûbêj û Lêgerînên dê benîşandan. Li Komirê mihîrcana zarok û ciwanan hate li darxistin li bajoreke Komir Êsem Sûreyê di pêşengtiya Komeleya Pêşî Zarok de yekemîn mihîrcana zaroka ciwanan dest pê kir. Vêkirina mihîrcana ku dê du rojan berdewam bike li qada ku navenda çand û hunerê ya Komirê lê ye hate kirin. Qada mihîrcanê bi balonên rengîn hate xemilandin her wiha berhemên ku zarokên li navenda çandê perwerde dibînin xêz kirin li qadê hatin daliqandin. Zarok TV şanoya bajara Amêdê Ma Müzik Center şaredariya Komirê û Wexfa Çand û Hunerê ya İstanbulê û gelek kes tevlî vekirina mihîrcanê bû. Pelegodarên hêja em niha ji stranên keziya sor jin jiyan azadî bi hevra got erbikin. جوريح كبير بالفاجية اما نوصل بجنا سكر وسقية بهر كبير جوريح كبير بالفاجية بهادو كير بجنا تروسقية Bendubani, Petan Lach Tegran, Gere
جام هاتن داویا برنامه خواه لی بسترانها آوازین چیا سیدو که ام خاطر خواه جوه دخوازن حتی برنامه گیدن بمینه خوشیه دردم باشه سيدك من معفضال خدير ومقول برفلك عين اسباب الزنا بين السركي لك اي بلي بدلك مبرين داري اخذك ونراكب باشعرك بن خطي اي بلي برينا سيدك مني اي له بابت فکلی آختنا میسیدکم چوروجا قیامتی های درا سیدک و سیدوانو مگو بچکو تفالو دنگ بجو بدروانو هی شالو شابی Akhtelalo perki vaneriano Khanike seydek emne Hayle Ayle pişmiz kefte Khanike delalet lemni Ruh pişmiz kefte بعالی بفرتی های بلی دوست ماما را بنده داری نشتیه و که حوری که وانین جنتی های پیروز و مبارک بی اختلال بودی بکنی چه خزل بجناتتی دراب دهرس بكم قدر يطير الدوان سري شولي اختلال من حالك من وتتاي هاي دراب سيدك وسيدوانو مقو بچوكو تفارو دين بيشو بدير بانو هاي شالو شابك اختلالو برگز لیوانیانو